wakati uno hamadina mnomonao yemachi yandi sarang 18h masuporteri wenji kaudu mwaonao harimwe bavuino hola wanaume hola wanawashe ikao ontsipia ngwashangiriao emachino wazee wa homji ikao usiku leo bedi nsabuhozinji zendelea iparti ya baina ya hawa nazijana wa homji wa bamejangi harimu wanazijana kaudu wakandelea nompiraunu washangiri wani wazazi wa hao wenji kao ngamaonao hosoni hunu ikao wahimu haushangiria emachino na miaka henda eka mrunge bujubanu wangalio etere enamne kao doilio inde namna upozo wa matu hao ikao do kao uona oshangirivu wa hemachino hamade namna mona wakandejo sifua shaga mona oshangirivu hapu baina ya hawa wazazi wa hawana nane zidelega sumbana bali zalani sinana pala abongea ruwana zijana titi ruwazazi wansi pia ngamona wana mkawo washangiria emachino haukweli gendele yansabu hozinji kabisi ikao zendelea rauntsana na musihu hateje hondre abasa abongea inde ila haiba inamne kawo doidio ekanga obujubanu gwangalio etere namne kawo do yakansi abongea rikahanza rimoni sini wala washangirizi wa hemachino ikao kama uharimwe turbinino inde namne kawo na emachino wakati unu ngeshehiza shitsashireno abonge ngarumba ore hunre mwenje wa urumia harima emachino